Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Benja TV twabanye muri uyu mwaka 2025 nubwo tugiye gutangira 2026. Happy New Year, mbifurije umwaka mushya muhire, uzabere uw'amata n'ubuki, uzabere uw'ibyishimo, zarangwe n'ubupfura, Imana izabarinde. Nkaba mbashimira kubw'urugendo dukomeje gufatanya rwo kubaka showbiz nyarwanda. Namwe twabanye igihe kinini kitari gito, kitari na kinini cyane kuri Benja TV, mudukurikira mutwereka ko mudusapotinga, mutwereka ko mudukurikirana ubuzima bwa buri munsi. Imana ibaho umugisha, mwe mukomeza gukurikira ikiganiro The Continent Live, ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda. Nongeye kubasuhuza mwe tugiye kubana muri iki kiganiro The Continent Live, ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda cya showbiz mukurikira kuri Benja TV buri munsi. Murabizi yuko hamaze igihe twasoje umwaka, dutangiye umwaka bakiri mu manza, uno munsi twaje mu manza. Murabizi yuko ya mano yarezemo bakurikira ariwe Djihad, Pius Nesta, Pazomar cya Patrick n'uwo bita François Xavier. Abo ngabo bakurikiranwe iki cyabaregwaho iki? Ya mano yabareze yuko bakwirakwije amashusho yiwe ari gutera akabariro cyangwa y'urukozasoni cya mu ndimi z'amahanga azwi nka pornography. Amashusho ya mano yifashe we ubwe, ariko biza kurangira adashyizwe hanze, nawe yashyizwe hanze n'undi muntu ariwe Pazomar cya Patrick, aramurega, biza kuziramo n'abandi bakwirakwije amashusho. Rero twe twaje mu rubanza, kurikirana urubanza rw'ubujurire, gusomerwa, bari bajuriyemo iminsi 30 gusomerwa imyanzuro y'urubanza. Abarimo Djihad bari bareze bavuga yuko bashaka gufungurwa mu minsi 30 y'agateganyo kugira baburane urubanza mu mizi. Byabereye ku rukiko rukuru rwa Nyarugenge, niho hasomoye imyanzuro y'ubujurire bari bajuriyemo iminsi 30 y'ifungwa ry'agateganyo. Djihad aregwa yuko yakwirakwije amashusho muri groupe y'abantu basaga 800, ngo ni groupe y'abashu Djihad yakiriyetinze ibamo abantu basaga 800 yo gukwirakwizamo, yo gusharingamo cyangwa mu ndimi z'amahanga amashusho y'urukozasoni azwi nka pornography. Pius Nesta nawe nuko. Pazomar we aregwa kugira ute, kwa uploadinga amashusho atabiherewe uburenganzira ku rubuga rw'abandi kuko yari arufiteho access. François Xavier we akurikiranyweho kuba nawe afite urubuga rwa yise Rwanda Urundi Uganda Pornography, porno, rwo gusharingamo amashusho y'urukozasoni. Barebye urubanza ngo bifashe cyber, bagenzura barebe ko abo ngabo kuko barabihakanaga ko atari bo babikoze, ari ababitiriye. Niko gukora subscribe kuri Benja TV, dukomeze tubane, njye mbagezaho amakuru y'imyidagaduro mu Rwanda. Ikiganiro muri gukurikira muri aka kamwe The Continent Live, ikiganiro cy'imyidagaduro cya mbere mu Rwanda kuri Benja TV. François Xavier, abantu, iyo groupe irimo abantu bagera muri 300 barenga. Wumve noro François Xavier, Rwanda, Abanyarwanda, Abarundi n'Abagande gusharingamo amashusho y'urukozasoni.
ariho yasharingiyemo amashusho ya y'amana. Pastor Nesta wiwe aregwa kuba ariwe washarinze amashusho ya y'amano Kejon murabizi yuko nawe yari ari mu baregwa bikagira ngo wiwe akarekurwa kuko basanzwe yoherejwe amashusho ntiyayakwirakwiza. Kejon we yarerekuwe akaba ngabo bari bajuriye iminsi 30 bafunzwe y'agateganyo. Rero bari baje gusomerwa urubanza rero bagenzuye ibyo bajuriramo, ibyo baregwa, basanga ubujurire bwabo buteshwa agaciro. Ku bw'izo mpamvu nababwiye bakoresheje cyber bagenzura kuko bari bahakanye mbere yuko atari bo babikoze ari ababiyitiriye. Aho bakoresheje uburyo bwa cyber baragenzura basanga nibo, rero urubanza rw'ubujurire ruteshwa agaciro bari bajuriyemo. Ngo rero bagiye gufungwa, bagiye guhita bajyanwa imageragere kuko bari imageragere ntabwo bigeze baza. Iyo basomerwa urubanza bakumva ko bari burekurwe, ubujurire bwabo bwemewe bakarekurwa, bari guhita babishyira muri sisiteme kuri gereza y'imageragere bagahita babibona. Ariko ntabwo byabashije gukunda, byabaye ngombwa yuko basubizwa bagumishwa muri gereza bagategereza iyo minsi 30 bakazaburana urubanza mu mizi, bakaba abavoka babo bakazaba barwigaho bahereye mu mizi, imva n'imvano bakazaburana bivuye imizi. Rukomeje guca impaka, guteza impaka uruntu hagati ya Team Bezos, Team Bruce, Team The Ben. Nyuma y'igitaramo MC CM Kenny chairman wa 155am na Nopja kariwe nyiri Country Record bakaba bakomeje gucyocyorana. Aho Nopja yatangiye avuga ngo ati ngo bashatse bishyuye abantu miliyoni 8 zo kugira ngo basebye The Ben, bamwe mu banyamakuru. Anagereka yongera aravuga ngo ati binyujije ku rubuga rwe rwa Instagram, aravuga ngo ati bahamagaye kuri BK Arena bashaka kubukinga itariki ya mbere. Ibyo byo abanyamakuru bakoze igenzura basanze ari uwahamagaye ko ntabwo babashije kumenya uwo ari we ushaka gufata itariki ya mbere y'ukwa mbere. Ngo barashaka gushimuta umunsi Ben yakoreraga igitaramo. CM Kenny yaramusubije mubwira ngo ati ngo mujye mumenya uko agakino gakinwa, mukine mureke ibyo twakita twabyita mu buhe buryo ndamuvuga ibyo mubonye byose. Murabizi yuko ibyo ni ibintu biri kuvugwa kandi biriyo yuko bashatse gufata itariki ya mbere y'ukwa mbere. Murabizi yuko Bruce agiye gukora ibitaramo 4 bizenguruka intara enye zo mu Rwanda, zazengurukanamo na The Ben ko babyumvikanye mu masezerano. Nuko kora subscribe kuri Benja TV kiganiro the content live mwe muri gukujya kuri Benja TV, muri kugezwa nanjye The Benjamin K Young Mill. Ciao ciao, kiganiro cyacu nakagaruka.